Entre os muitos tesouros deste esplêndido país, ressalta o grande valor das mulheres. Elas escreviam a Santa Teresa de Jesus, da qual nós fazemos hoje, amam a Deus de um modo bem maior do que os homens. Aqui na Geórgia existem tantas avós e mães que continuam a proteger e a transmitir a fé, semeada essa fé, semeada por Santa Nino, que trouxe a água fresca da consolação de Deus em tantas situações de deserto e de conflito. Agora a tradução em georgiano. როგორც ღრმა იესოს წმინდა ტერეზა წერდა, რომელსაც დღეს მოვიხსენიებთ, ღმერთი გაცილებით მეტ ქალს უყვარს ვიდრე მამაკაცს. საქართველოში უამრავი ბებია და დედაა, რომლებიც კვლავაც ინახავენ და გადასცემენ ქართულ მიწაზე წმინდა ნინოს მიერ დათესილ რწმენას და ღვთიური ნუგეშის მაცოცხლებელი წყალი მიაქვთ უამრავ გაუდაბურებულ და მტრულ ვითარებაში. Isto nos ajuda a compreender a beleza daquilo que o Senhor nos diz na primeira leitura. Assim como uma mãe sobre si os cansaços de seus filhos, assim Deus, Ele gosta de tomar sobre si os nossos pecados e as nossas inquietudes. Ele, que nos conhece e nos ama infinitamente, é sensível à nossa oração e sabe enxugar as nossas lágrimas. Cada vez que Ele nos vê, Ele se comove e também Ele nos ama com amor, porque além de todo o mal que nós desejamos capazes, nós somos sempre os seus filhos. Ele deseja nos tomar em seus braços, nos proteger e nos libertar dos perigos e do mal. Deixamos ressoar em nossos corações esta palavra que hoje Ele nos dirige. Como uma mãe, eu vos consolarei. დღევანდელ პირველ საკითხავში მოსმენილი უფლის სიტყვებისა. როგორც დედა ანუგეშებს შვილს, ისე განუგეშებთ მეც. როგორც დედა იტვირთავს ხოლმე თავისი შვილების სიმძიმესა და გასაჭირს, ასევე ღმერთიც იღებს ჩვენს ცოდვებსა და საზღუნავს. იგი გვიცნობს და უსაზღვროდ ვუყვარვართ. გრძნობიარია ჩვენი ლოცვებისადმი და გვიმშრალებს ცრემლებს. როდესაც გვიმზერს, გული ულბება, უჩუყდება, ღრმა სიყვარულით ევსება. რადგან რაოდენი ბოროტების ჩამდენიც არ უნდა ვიყოთ, მაინც მისი შვილები ვართ. სურს ხელში აგვიყვანოს და დაგვიცვას. საფრთხეებსა და ბოროტებას განგვარიდოს. და ჩვენს გულებში გაჟღერდეს ეს სიტყვები, რომლითაც დღეს მოგმართავს. როგორც დედა ანუგეშებს შვილს, მეც ისე განუგეშებთ. A consolação da qual nós temos necessidade nos acontecimentos da vida é justamente a presença de Deus em nossos corações. Porque a sua presença em nós é a fonte da verdadeira consolação, que permanece, que nos liberta do mal, que traz a paz e faz crescer a alegria. Por isso, se nós queremos viver como consolados,
É necessário dar espaço para o Senhor na vida. Para que o Senhor habite estavelmente em nós, é preciso abrir a porta e não deixar que Ele fique do lado de fora. Existem portas da consolação que devem ficar sempre abertas, porque Jesus gosta de entrar ali. O Evangelho, lido cada dia e levado sempre conosco, a oração silenciosa e adorante, a confissão, a Eucaristia. Por meio destas portas, o Senhor entra e dá um sabor à coisa. Mas quando a porta do coração se fecha, a sua luz ali não chega. Tudo ficou escuro. Então nós nos acostumamos ao pessimismo, às coisas que não dão certo, a realidades que nunca mudam. E nós terminamos por nos fechar na tristeza, na angústia e fechados dentro de nós, sozinhos dentro de nós, sem que nós abramos as portas da consolação e possa entrar assim a luz do Senhor. რომელიც ცხოვრების ორ მტრიალში მყოფთ, ასე გვჭირდება. სწორედ ესაა. ჩვენს გულში დავანებული ღმერთი. მისი ყოფნა ჩვენში არის წყარო ჭეშმარიტი ნუგეშისა. ჩვენში რომ ისადგურებს. ბოროტისაგან გვიხსნის. სიმშვიდითა და სიხარულით გვავსებს. ამიტომაც ნუგეშის მსურველთ გმართებს ჩვენს ცხოვრებაში შემოუშვათ უფალი და თუ გსურს უფალი ჩვენში დამკვიდრდეს კარი უნდა გავუღოთ მას და გარეთ არ დავტოვოთ ნუგეშის კარნი მუდამ ღია უნდა გქონდეს რადგან იესოს სწორედ იქიდან უყვარს შემოსვლა ასეთი კარია სახარება რომელსაც ყოველდღე ვკითხულობთ და მუდამ თან დაგვაქვს. ლოცვა სიჩუმესა და თაყვანისცემაში. აღსარება ევქარისტია. სწორედ ამ კართა საშუალებით შემოდის ჩვენში უფალი და ყოველ საგანს ახალ გემოს ანიჭებს. ხოლო თუ გულის კარი დაკეტილია, აღარც უფლის ნათელი აღწევს და სიბნელეში ვრჩებით. ამის შედეგად ვარდებით პესიმიზმში. ვეგუებით წარუმატებლობას. აღარ გვჯერა, რომ რამე შეიცვლება. ბოლოს კი ჩვენსავე სევდაში ვიძირებით. შფოთის ჯურღმულებში ვიკეტებით. საკუთარ თავთან მარტო ვრჩებით. მაგრამ ნუგეშის კარს თუ გავაღებთ, იქიდან უფლის სინათლე შემოიჭრება. Mas Deus não nos consola somente no coração. Através do profeta Isaías, ele acrescenta: em Jerusalém sereis consolados. Em Jerusalém, isto é, na cidade de Deus, na comunidade. Quando nós estamos unidos, quando existe comunhão entre nós, acontece a consolação de Deus. Na igreja se encontra a consolação. É a casa da consolação. Por isso Deus deseja consolar-nos. Nós podemos perguntar: eu que estou na igreja, eu sou portador da consolação de Deus?
Eu acolho o outro como outro e consolar aquele que eu vejo cansado e decepcionado. Diante de tantas aflições e de tantos fechamentos, o cristão é sempre chamado a infundir a esperança, a reanimar aquele que está decepcionado, a levar a luz de Jesus, o calor da sua presença e a restauração do seu perdão. უფალი მხოლოდ გულში როდის გვანუგეშებს, მართლაც წინასწარმეტყველ ესაიას პირით უმატებს. იერუსალიმში იქნებით ნუგეშცემულნი. იერუსალიმში, ანუ ღმერთის ქალაქში, ჩვენს საკრებულოში. უფლის ნუგეში მაშინ მოქმედებს, როცა ერთად ვართ, როცა ჩვენ შორის ერთობაა. ეკლესიაში იპოვება ნუგეში. ეკლესია ნუგეშის სახლია. აქ სურს ღმერთს ჩვენი ნუგეშის სცემა. გითხოთ ჩვენს თავს. მე, ვინც ახლა ეკლესიაში ვარ კი მომტანი ღმერთის ნუგეშისა. შემიძლია სტუმრად მივიღო სხვა ადამიანი, ვანუგეშო დაღლილი და იმედგაცრუებული მოყვასი. ქრისტიანი როგორი შეწუხებული და ჩაკეტილიც არ უნდა იყოს, მოწოდებულია იმედი ჩაუნერგოს, ხელჩაქნეულს, გაამხნევოს სასოწარკვეთილი, გაუნათოს მას იესოს შუქით, აგრძნობინოს მისი სიახლოვის სითბო, მისი შენდობის ნუგეში. Tanti soffrono, sperimentano prove e ingiustizie, Muitos sofrem e experimentam provas e injustiças e vivem na inquietação. Há uma necessidade de uma unção no coração, desta consolação do Senhor, que não tira os problemas, mas que dá a força do amor para que possa levar a dor na paz, receber e levar a consolação de Deus. Esta é a missão da igreja urgente. Queridos irmãos e irmãs, sintamos-nos chamados a isto, não a nos focalizar de algo que não está bem ao nosso redor, ou então de entristecer-nos por qualquer desarmonia que nós vemos entre nós. Não faz bem fechar ao microclima eclesial fechado. Nos faz bem partilhar horizontes altos, horizontes abertos de esperança, tornando a coragem humilde de abrir as portas e sair de nós mesmos. უამრავი ადამიანი იტანჯება, განიცდის შევიწროებასა და უსამართლობას. შფოთს შეუპყრია. მის გულს მალა მოსჭირდება. უფლის ნუგეშის სცემა, რომელიც გასაჭირიდან სრულად ვერ დაიხსნის, მაგრამ აღავსებს სიყვარულის ძალით, რომელიც ტკივილს მშვიდობიანად გადაატანინებს. ღვთიური ნუგეშის მიღება და სხვა ადამიანებამდე მიტანა, აი, ეკლესიის ყველაზე საშური მისია. ეს მოწოდება უნდა გავითავისოთ ძვირფასო ძმანო და დანო და არა ის, რომ გავქვავდეთ ჩვენ ირგვლივ არსებულ პრობლემებზე, ან და დავღონდეთ იმ ზოგიერთი უთანხმოების გამო ჩვენ შორის რომ იჩენს თავს. ცუდია, როცა ჩაკეტილ საეკლესიო მიკროკლიმატს ვეგუებით. კარგია, როცა ვრცელ და იმედმომცემ ჰორიზონტებს ვეზიარებით. თავდაბალი გაბედულებით ვაღებთ კარს და გავდივართ საკუთარი თავიდან. C'è però una condizione di fondo
Existe, porém, uma per ricevere la consolazione di para Dio, receber a consolação che de la Deus, sua parola oggi ci ricorda. que a sua palavra nos recorda no Diventare dia de hoje. piccoli come bambini, Tornar-se pequeno como as essere come un crianças, bimbo in braccio ser alla como sua uma madre. criança nos braços de Per sua accogliere mãe. l'amore di Dio Para è acolher o necessaria amor de questa Deus é piccolezza necessário di esta cuore. pequenez Solo de da coração. piccoli, Somente infatti, como pequenos, si de può essere fato, tenuti se in pode braccio dalla mamma. ter, estar nos Si braços fa da mãe. piccolo come un bambino, Quem se torna pequeno como uma criança, diz Jesus, é o maior no reino dos céus. A verdadeira grandeza do homem torna-se em tornar-se pequeno diante de Deus. Que Deus não reconhece aqueles pensamentos altos e com tantos estudos, mas com a pequenez de um coração humilde e confiante para ser grande diante do Altíssimo. Não há necessidade de acumular honras e prestígios, nem mesmo bens e sucessos terrenos, mas esvaziar-se de si. A criança é justamente aquela que não tem niente para dar, mas tem tudo para receber. É frágil, depende do papai e depende da mamãe. Quem se faz pequeno como uma criança, torna-se pobre de si, mas rico de Deus. თუმცა ღმერთის ნუგეშის მისაღებად ერთი პირობა არსებობს, რომელსაც მისივე სიტყვა შეგვახსენებს. უნდა გავხდეთ ბავშვებივით მცირენი, ვემსგავსოთ დედის ხელში აყვანილ ყრმას. ღმერთის სიყვარულის მისაღებად აუცილებელია გულის სიმცირე. დედის მკლავები ხომ მხოლოდ ბავშვს თუ აიყვანს. ვინც თავს ბავშვით დაიმდაბლებს, გვეუბნება იესო. ის არის უდიდესი ცათა სასუფეველში. ადამიანის ჭეშმარიტი სიდიადე ღმერთის წინაშე საკუთარი თავის დამდაბლებაშია. ღმერთი ბრძნული აზრებითა და განსწავლულობით კი არა, მორჩილი და მიმდობი გულის სიმცირით შეიცნობა. უზენაესის წინაშე დიდ ადამიანად ვერც მიწიერი პატივი და დიდება გვაქცევს და ვერც ქონება და წარმატება, არამედ წამოцаრიელება საკუთარი თავისა. სწორედ ბავშვია ის, ვისაც გასაცემი არაფერი არ აქვს, მისაღები კი ყველაფერი. იგი სუსტია, დედმამაზე დამოკიდებული. ვინც ბავშვით თავს დაიმდაბლებს, ის საკუთარი თავით ღარიბია, ღმერთით კი მდიდარი. I bambini che non hanno problemi a capire Dio, Ou as crianças que não têm problemas para entender Deus, eles nos ajudam. E ele diz que eles realizam grandes coisas e fazem sempre festa, com um coração simples e sincero, privados de duplicidade. Se fala do Evangelho, onde se operam grandes maravilhas, com poucos 2 pães e 2 peixes, como um grão de terra, como uma semente que morre na terra. Assim acolhe também as 2 moedas de uma pobre viúva, com a humildade de Maria que se fez serva do Senhor. ამიტომაც შეუძლიათ ბევრი რამ გვასწავლონ. კერძოდ კი ის რომ ღმერთი დიად საქმეებს იმათთან სჩადის, ვინც მას არ ეწინააღმდეგება, ვინც უბრალო წრფელი და ორგულობისაგან თავისუფალია. ამას
სახარებაც გვიდასტურებს, სადაც დიდი სასწაულები მცირე საგნებით ხდება. რამდენიმე პურითა და 2 თევზით, დოგვის მარცვლით, ხორბლის მარცვლით, რომელიც მიწაში კვდება, მხოლოდ ერთი ჭიქა წყლის მიწოდებით, ხატაკი ქვრივის გაღებული 2 გროშით, უფლის ხევლის მარიამის მორჩილებით. Ecco la grandezza sorprendente di Dio. Eis a grandeza surpreendente de Deus. É um Deus pleno de surpresa e que ama a surpresa. Nunca percamos o desejo da surpresa de Deus. E gostamos de lembrando sempre, acima de tudo, que nós, filhos seus, não padrões da vida, não mais filhos do Pai, pessoas autônomas e autossuficientes, mas filhos sempre necessitados de serem abençoados, tomados em seus braços, necessitados de amor e de perdão. Felizes as comunidades cristãs que vivem esta genuína simplicidade evangélica. Pobres de meios são ricos de Deus. Felizes os pastores que não cavalgam a lógica do sucesso do mundo, mas seguem a lei do amor, o acolhimento, a escuta e também o serviço. Feliz a igreja que não se confia aos critérios do funcionalismo e à eficiência organizacional e não vai em busca de imagens. Pequeno e amado rebanho de Geórgia, que tanto se dedica à caridade e à formação, acolhe o encorajamento do bom pastor, confia nele, que te pega sobre os seus ombros e te consola. ღმერთის გასაოცარი სიდიადე, ღმერთისა, რომელიც მოულოდნელობებითაა სავსე და რომელსაც უყვარს მოულოდნელობანი. ნურასოდეს დავკარგავთ ღმერთის მოულოდნელი საოცრებების ხილვის სურვილს და მათნდაბი ნდობას. უნდა გვახსოვდეს, რომ მუდამ დაუპირველესად მისი შვილები ვართ. არა სიცოცხლის ბატონ პატრონი, არამედ შვილნი მამისა. არა დამოუკიდებელნი და თვითკმარნი მოზრდილები, არამედ მუდამ ხელში ასაყვანი შვილები, რომელთაც სიყვარული და შენდობა სჭირდებათ. ნეტარ არიან ის ქრისტიანული საკრებულონი, რომლებიც ამგვარი სახარებისეული სიწრფელითა და უბრალოებით ცხოვრობენ. ისინი მატერიალურად ღარიბნი, მაგრამ ღმერთით მდიდარნი არიან. ნეტარ არიან მოძღვარნი, რომლებიც ამ ქვეყნიური წარმატების ლოგიკაზე არ ამხედრებულან და სიყვარულის კანონს მისდევენ. მიღებას, მოსმენასა და მსახურებას. ნეტარ არის ეკლესია, რომელიც არც ფუნქციონალიზმის და არც ორგანიზაციული ეფექტურობის კრიტერიუმებს ენდობა და არც იმიჯის გულისათვის ირჯება. საქართველოს პატარა და საყვარელო სამწყსო, მუდამ ქველმოქმედებასა და აღზრდა განათლებაზე მზრუნველო, ისმინე კეთილი მწყემსის გამამხნევებელი მოწოდება. მიენდე მას, ვიც ხრებით გატარებს და განუგეშებს. Vorrei riassumere questi pensieri
Eu gostaria de resumir este pensamento com algumas palavras de Santa Teresinha do Menino Jesus que hoje nós recordamos. Ela nos indica o seu pequeno caminho, o abandono da pequena criança que adormece sem temor nos braços de seu pai. Porque Jesus não pede grandes gestos, mas somente o abandono e o reconhecimento. Infelizmente, ela escrevia: Deus encontra poucos corações que se abandonam a Ele sem reserva, que compreendam toda a ternura do seu amor. A jovem santa e doutora da Igreja e esperta na silência do amor, e que a caridade consiste em suportar os defeitos dos outros, de não surpreender-se das suas fraquezas, mas de ser edificados dos pequenos atos que podem ser praticados. Nos recorda também que a caridade não pode continuar fechada no fundo do coração. Peçamos hoje todos juntos a graça de um coração simples, que crê e vive na força da mansidão do amor. Peçamos para viver com a serena e total confiança na misericórdia de Deus. მოვიტანდი ღრმა იესოს წმინდა ტერეზას სიტყვებს, რომელსაც დღეს მოვიხსენიებთ. იგი მიგვითითებს ღმერთისკენ მიმავალ თავის პატარა მოკლე გზაზე, რომელიცაა მამის მკლავებს მინებებული და უშფოთველად მიძინებული პატარა ბავშვის ნდობა. რადგან იესო არ ითხოვს საგმირო საქმეებს, არამედ მხოლოდ მინებებას და მადლიერებას. მაგრამ სამწუხაროდ წმინდანი იქვე უმატებს და ეს მაშინდელი სიტყვები დღესაც აქტუალურია, რომ ღმერთი იშვიათად თუ პოულობს მის და მიუპირობოდ მინებებულ გულებს, რომლებიც სრულად შეიგრძნობენ მისი უსაზღრო სიყვარულის სინაზეს. თავად ახალგაზრდა წმინდანი და ეკლესიის მოძღვარი, ექსპერტი სიყვარულის მეცნიერებაში გვასწავლის, რომ სრულყოფილი სიყვარული ისაა, როცა სხვების ნაკლოვანებებს იტან, მათი სისუსტეები არ გიკვირს და მათ მიერ გამოვლენილი თუნდაც უმცირესი სათნოებაც კი გზრდის. წმინდანი იმასაც შეგვახსენებს, რომ სიყვარული გულის სიღრმეში არ უნდა იკეტებოდეს. მას ვითხოვოთ დღეს ყველამ ერთად მადლი უბრალო გულისა, რომელსაც სწამს და ცოცხლობს სიყვარულის თვინიერი ძალით. ვითხოვოთ, რომ შვიდად და სრულად მივენდოთ ღმერთის გულმოწყალებას. É concluída neste momento a homilia e se pede um momento de silêncio para refletir aquilo que o Santo Padre refletiu e com o seu tradutor nesta homilia.